Imana yigira imbaraga God has the power zikora ibintu abantu batatekereza ko byakorwa. that can do things that men think impossible. He can accomplish the seemingly ni ibintu muti no ibindi bishoboka. Mwese mugaheba bati no ibindi byaba. Imana yo ifite imbaraga zikora ibirenze seemingly impossible. Ibirenze ibyo abantu bavuga ngo no ibindi byashoboka. Ndagira ngo kugarure kumva ko nta kibazo ufite na kimwe Imana itasubiza. Kugeza uyu munsi nta kintu wari wageramo Imana itakemura. The seemingly impossible means everyone has given up because it is obviously impossible in the human mind or in the human perspective. I want to tell you that there is nothing you are going through that God cannot resolve in your life. Izo mbaraga zitanga ibyiringiro, imbaraga zo gutsinda ibibazo birimo ibishuko, ibigeragezo, kudindira, ibibazo by'ubuzima, ubukene, gutsindwa guhoraho n'ibindi byinshi ariko bitewe no kwizera. This power offers hope and strength to overcome challenges such as temptations, trials, stagnations, health issues, poverty, a circle of failures, and many other things through faith. Mwumva ko imbaraga z'Imana zimeze. This is how the power of God is. Zitsinda stagnation. It defeats stagnation. Ugahera ahantu hamwe ntuhave. You stay in one place and you are Izo stuck. mbaraga zihageze zigwa gutemba nk'uruzi ukava mu kiziba nawe ugatemba nk'umugezi. When that power comes, it allows you to flow like a river. Failure, icyo bise cycle ya failures. No kuvuga ngo ni karande yo igihe cyose gutsindwa ukagenda ibintu byagera bigasubira ibudubi. Byagera ugahora utangira buri gihe cyose. Imbaraga z'Imana zitsinda ibyo bintu. A circle or a cycle of failures, like a generational curse. Every time you're about to achieve something, you go backwards and you go in circles. The power of God can defeat that. Imbaraga z'Imana zituma utsinda ibigeragezo bya buri munsi. The power of God allows you to defeat daily temptations. Ibishuko bya buri munsi. The daily seductive things. Ibintu bigushuka, bikubuza amahoro, izo mbaraga zirabishoboye. The things that deceive you or that take away your peace. Kandi wumve ko izo mbaraga And that power zitaba mu ijuru. doesn't reside in heaven. Ziba muri wowe. It resides in you. Niyo mpamvu bamwe muri twebwe That's why some of us batsinda ibigeragezo. overcome temptations. Abandi bikabatsinda. Others are overcome. Ariko bose But all of ni us, bamwe they are the same. bigiye hamwe, They went to the same babaye school. hamwe, They lived in the same place. aba These ones, bahura n'ibibazo bimwe, they face ariko uyu yarabirenze, but this one has ariko ibi overcome. biramunanira. But this one is still stuck. Ni za mbaraga ziturimo uko tuzikoresha. It is the way you use the power in us. Dufite imbaraga We have power muri twe. within us. Dusabwa gusa ibintu bibiri. We are required to do two things. Kuzikoresha cyangwa kuzibyutsa nimba zisinziriye. To use it or to activate it if it's dormant. Ikintandukanya wewe nje nawe ni uburyo nkoresha izo mbaraga cyangwa ni uburyo izo mbaraga ntazikoresha, ariko twese turazifite. What makes the difference between me and you is the way we use the power, because we all have that power. Kuko muri twese ntawavukanye certificate y'ibitangaza. No one was born with a certificate to do miracles. Ya appreciation. Or certificate of Ntawavukanye appreciation. certificate ya merite nguyu wazakome. Twese tuvuka turi kimwe dufite umunani twese w'imbaraga z'Imana muri twe. Ariko uburyo tuzikoresha nibwo butandukanye. We are not born with a certificate of greatness or with a special certificate, but we have the same heritage of power. The difference is how we use it. Rero hari inzira eshatu cyangwa zitatu zikingura imbaraga z'Imana muri twe zituma zikora. There are three ways to activate the power of God within us. Muri izi nzira ko ari eshatu These three ways, wazikoresha you can use them kugira ngo imbaraga zikurimo zibyuke, so that the power that is in you can be awakened. kandi zirimo urazifite. And you have it in you. Inzira ya mbere rero yatuma ufungura imbaraga zikurimo nawe zikaka. Inzira ya mbere ni y'amasengesho. The first way to activate the power of God is prayer. Vuga ngo prayer. Say prayer. 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 Isengesho. Prayer. Isengesho. Prayer. Abantu baba mu masengesho
People who live in prayer, basoma ijambo ry'Imana, who read the word of God, bakurikiza ijambo ry'Imana, who follow the word of God, muri bo haraka, they have a fire in them. impano ziraka, The gifts are kindled. za mbaraga ziraka, The power is stirred kuko abasenzi, because the prayer people, abantu basenga, the people who baba pray, mu gicaniro, who are always on the babana altar, n'Imana, who live with God, bavugana n'Imana, who speak with God, bo impano muri bo ihora yaka. the gift within them is always stirred. Amasengesho si impano, Prayer is not a gift, ni inzira. it's a way. Ntawe utasenga, Everyone can pray. twese twasenga, We can all pray, ariko hari abarusha abandi, but there are some that pray hari more. abatindana There n'Imana. are some who spend more time. Niko Eliya yari ameze.